Vinayaka College of Education. Omo first to maximum borok no sheo na GT Institute hinay. First in GT Institute bumung tongmani tabuk recently 2026 so chung change khai gata omo bung Vinayaka College of Education. Location hinkanke je Gurkha Basti Agartala ni BIP Road opposite side of Kunjaban B.Ed College. Hinke tabuk sung courses provide khaiman ke B.Voc MLT je medical laboratory technology hinke tai operation theater technology hinke tai radiology and imaging technology. MLT je medical laboratory technology hinkanke omo kaisa mane lab technician oro nung blood test rogong thun urine test mane kabangma mo hairongni je student rong no furungja gota mo hairongni baksa naidido ang kuno alga course rong no mane hamya samaya but jodi early mane dakti no kaisa mane nijini career nijini yakong bai basana ni hinke family no support rok khaina ni hini nyang ga borong bage onek kaham omo haya deba course rok jeta mane nung general line no thanganke nung kabangma ngo khaina nang course khaina nang thanang nang hingkanke family rok ba songo khaimaya obviously ang niji bo am hai kaisa middle class ni yongo ni belong khai haya deba hingka ang bo saimano if jodi ang niji bo sakang mo hai course rok ni bagai saima hangke tabuk to ngoi thaka belai no mane leitong thaka saima hangke ang niji bo khai ka mo hai course rok amon tangke borong no abono kuno kishongo wanso yakare norok jodi ngo khai pedi mo hai course sung mane tongnai norok ne help khaina ni khulumbai kya nongno haino helam sofiro ani Kothok Podcast ni katal episodes au tini sangnanya thang tongo 77 episodes ko episodes start na sang no kaise kok sanamu chungo tini episodes kisa special tongnai ang tini episodes nong bai tui fekya specially sin bisingo jara student nya ka parents rokbo jeni jini busano nya ka je student rok borok saksakni career no tabuni changing jorao baike niji saksak skill no baike develop khainani baike practical knowledge tebe improve khainani overall baike nang job ready market ready corporate ready abaike saksak no sanamnani abo haini bage yang tinong bai special episodes tui fekya tini sangsin bisingo mankha sini bukhukjok Shimuli Murasing bongkha administrative head of Vinayaka College of Education ang kisisa o Vinayaka College of Education iti kisa kok sanamu chungo bini location ngabo Gurkha Basti area wo o college ni specially thinki o college no first Tripura wo je B.Voc courses borok moni college of Frangjagi tongo hanke norok hanimano B.Voc tamo D.Voc tamo o B.Voc ganke bachelor of vocational courses abo just like the traditional je bachelor degree tongma hai abo haina abo haban kisa bongna je difference khaima ganke B.Voc ganke totally skill based ya practical direct no practical khairanai je samung nang pora paima logi logi no nang sak job ready ngai hai sang nukjago sine traditional courses rogo sang theory bisi porijago nga sang sak je jorani tabuni jorani demand bai sang sak no snamai mai angu specialty of courses ne specialty hingangke nang je kuno stream ni student nang thang not only science background arts ni bo commerce ni bo joto background ni no o jaga o course no pursue rok khaimanai ngate asek lera bui let's start our podcast. Pulan ang Shimuli no ani podcast lam sogo ang bahai tong ang kaham no tongo angke sin nai tong nai rok to saimanong rok tong na Shimuli nai gi nungma hai kabor kana ta Shimuli tam khai tong rok angke kindly nang sono tam khai tong tabuk ke saikinarti. Hello everyone, ang Shimuli Murasing, hangke ang tabo kaisa college, Vinayaka College of Education ni, kaisa administrative head. Nice. Gasono kisa saikinarni ni mane job profile tam rok khai nang college jang. O college ni je ngo administration ni je kam tongmani ni admission ni admission ni je kam ro ketai jo to kiso mane management department ong thun jo to no naikoli tong tang tabo Belai kana to smart no nang angka tabak ang sanam jong kanong je Vinayaka College of Education abo college tamni college sono kya saikinarti plus bufur abo establish ang karok
जे Vinayaka College of Education omo first to maximum borok no shiona GT Institute hinai GT first Institute. GT Okay. Institute bumung tongmani tabuk recently 2026 so chung change khaiga ta omo bung Okay. Vinayaka College of Education omo je establish oman to first nga ke 2023 afro kono college rok kori kho mane kono classroom ong thun kono students rok mane kono kori khota afro hangkan ke mane chung tamukhai je para thangai para je school rogong thun aro tamnai thangai nei isang ko je kind of mane counseling ta student rong Okay. counseling ro mane maximum je tibrani borok rong saimeya je mo course rong ni bepare hangke chini o college je course tak provide khai tong mane amon bagi saimeya ble hangke Okay. sung thangai borong no counseling rog ro ta mane o course rong ni bepare rogo hangke amsuk 2023 wo amti kheno mane lai thangata hinke tabu je class rok mane student admission rama start dongka 2024 ni January ni simita Okay. hinke tabu sukjara choli tongkho ta kaham keno Belek hata. Yang tep sanam musong ta nong Yes. je college. Aboni location ka bojaga boro abo location hinkanke je Gurkhabasti Agartala ni BIP road opposite side of Kunjaban B.Ed College. Okay, sin Tripura ni na college. Sin Tripura ni no. Okay, belek hata. Ang bagi siya aboni before. Ngabang tep sanam musong ta college ni vision tam tong mani. College tangai jengza khatri bravo. Je borok je course tu ifai tong mani. Aboni vision sono ge second. Actually mane naidido chini je mo thamnai course sini college je course provide khaman abong ka kaisa allied thainis ni mane courses ta B.Voc mane vocational courses ta hinke mo hai mane je tiprawo kurui kho mo hai first time chini college no mo hai course rok provide khayuta hinke agi hinke to students rok baire thangai tiprani baire thangai phatar haste rok mo hai course rok ni bagai thangai ne pore hunga ke chung taisa abono chung go thamnai nijini ju to mane chin borok rok maximum no mane nijini tipra tongoi no porina rok mo chung mani ama hai rok deba baksa ke mane nog rok yakari tongmaya amo haike phatarni chamung rok miliya amtike mane kabang problem tongo hangka ke abo borong ni amoro naikoli no mane chung amo hai course rok or khaika ngate second hingka ke ta mumale mo hai course rong ni budget onek high nong phatar rok thangai khaina hingka ke mane costly onek mane je course rok complete khaina ni onek mane rang nanguta hinke baksa student rong ni mane mujungma tonga mai course rok khaina ni but ju to borok to effort khaimi haya deba hinke muchungma tongphano talent tongphano ngoi maya hinke borok ni bagai bu mane wan sagai mane chongti prao onek kom mane ngo no rang bai no affordable minimum ngo bai no chini college sung ama high course ka hamkam course rok provide khai tongota ngun je course in kok saka bang sung siwon nong college tam course offer khaijak tabuk chinoro tinta course currently chung provide khai tongo o course ro UGC approved courses tinta no mana kono fake yata kuno fake ya mo UGC approved course je doubt khaine robber online thangi ba search khai mano haya deba tabu sung ka ham ke 2024 ni simi chengui tongo taksuk jora sung continue khai tong ke mane aro no one suri nai shidi ta haya deba hinke tabu sung courses provide khaiman ke B.Voc MLT je medical laboratory technology hinke tai operation theater technology hinke tai radiology and imaging technology amata hinke tabu nan kisa manang kasar sangse nan kisa ma sugur bisari o course tamni bagi bahiro kisa course in details bagi just okay amono baksa ngo thamnai chini lugurok mane bujiya phanong tohna mota course rok tamo hinke prong sairiwan MLT je medical laboratory technology hinkan ke amo kaisa mane lab technician or nang blood test rogong thun urine test mane kabangma mo hairong ni je student rong no furungja gota mo hairong ni je ama highline rogo interest rong nai borong bagai mota hinke radiology and imaging technology hinkan ke jeta x-ray rok hinke MRI khainai omo hairok ta je student rong omo hairong mane sengoi marota sungtabo mane kabang mano nugui mano chung borok ro bisma ro baksani bisma rok sao yakung rok sao nga ke tamo khaini ba first doctor to no naini first cha to mane sai rime able no ni tam problem tong aman bagi chung tam khaina na mane songo tam nei iko x-ray rok khaina nango MRI rok ama hai rok ta
हिंके जे RIT नि हिंके आमनो रोल हिंके ताई tabuk operation theater tong technology hingkanke ajaga hingkanke iko je surgery room ro phanong thun eba operation theater room o phanong thun patient no anesthesia runai hingke amti rokta hingke doctor ni kaisa mane assistant hisabe bo aro mane naikol naita tei je kaisa OT room ni pura equipment rong naikol nai amo rokta belai khana to ka saka na kam ka saka gang taise mane te follow na musung ka tabuk sang khana o je nang je sing samani je course rok abo sang B.Sc o khano B.Sc pornai rok khayu katang nang sai tong nong ni institution no B.Voc ni through te khairo gang kisa doubt clear khaina musung ta tam difference normal graduation B.Sc jar khaini bai tak B.Voc ni course je B.Voc obok to kaisa vocational course to okay hingkanke oroni omoke health science ni kaisa mane courses ta hingke tabuk ang first hawano jeta B.Voc o hingkanke 75% no skill based mane practical ongo taro okay nini mane je yak baino no hands on mane training amo haimang nota mane theory rok amso kurita 75% no aro nini skill nini practical je ongo amoro mane ongo focus khaija gota mane not completely ready for the job khaira ta na samuni bagi ready yes khayo yes it's like mane professional course haita ke tabuk tamni shane mane baksa tongo do cherai rok students rok ni shema borok tongo baksa theory o amsuk mane kahamia do got it but borok skill mane borok practical rogo kaham tong ke borok bagai onek mane chawi thangka haya deba hinke borok bagai bo mane amo best hinke je B.Sc course hinganke aro hinke only science new student rok simisi khaima no haya deba hinke tabo je vocational tamne course hinganke not only science pura mane juto stream ni student no aro mana kono science stream na naya arts student boro khaimano mainly mane arts students robu oro mane khaimano haita o course no now mane manota hinkanke baksa students rok mane rang rok kurim bagai borok mane school tong frog ngeke science stream mane science course nawi rok porimaya hangke borok tak phaini mane amte henta medical line rok thana mo chungjago hangke borok bagai bo onek mane kaham kok to matamo B.Voc course mane arts new student ngi phalo tang mo hai healthcare ni line no thangai tong mano got it yes angkang tau silun dai sanamo chungo nanglo je B.Voc course abo khaimani pore je khaine ni ta mane tam opportunity tong mane samung opportunity job ni opportunity bahai market to okay sai khenante tabuk career opportunity ni kok sana thangke to mo to kaisa healthcare ni line hangake chung tabuk nugui mano je Tripura bo onek kabangma private hospitals tongo clinic hindi bebang tongo hinke aro borong ni samung mane opportunity tongo ta hinke amno karibo baksa tongo mane job rok khaina muchung jaya nijini theke mane kaisa business rok khaina muchung ja hinke borong bagai bo borong nijini theke clinic rok khulogoi mano haya deba je tabo MLT line thanai rok hingka borok lab rok khulogoi mano hinke tabo je RIT line rok ni hinke borok x-ray rok je diagnostic center amo hai rok khulogoi mano hinke amti kabangma opportunity rok tongta in angwan chogo je amo student ni upor depend khayo bini skill ni upor bobusek mani shereng kha bini skill bahai amon upor depend khayo haya deba tabo angkang tak sanamo chungkata tabo college je course khaine ro borok training rok bike rok mar college no joton tong bai facility ro facilities mane training rong ka to chin college to lab rok tongo but jita internship rok chungamo hongkangke mane kabangma hospital by type tongo ta jeta Tripura ni botongo amo bairen tongo baksa student rok baire thang experience khaina munchungjago baire ni hospital ko taisa beshi mane ongo tongo ta experience mane taisa beshi mane kahamta hongkangke baksa ke ko tongo mane financially ongo rok bor hongkangke Tripura rok bo khaina ni hongkangke borok Tripura rok khaimano abo student ni upor depend khayota ipo Tripura de khaina muchung na baire omo haita
kabangma hospital logo thangai mane ongoro facility tai other the facility chini college sung mane ko not only study o chung focus khaya alka rogo focus khayo jeta culture rong thon chinoro onek program rong thon co-curricular activities yes hinke tai sports rong ni diki bu chung focus khayo chinoro ongo annual sports rogo ongo ganke iko year 20 health camp rogongo jeta free health camp chung jeta para rogo thangai nai ro obviously tam nai student rok to future thangai borok patient rok mai no mani deal ma khani haya deba hinke tabung shmi no borok no jodi mane furung kangke bhai ke patient rok bai deal khainai bhai ke behave khainai nung kaisa mane ongo tongna nango haya deba nung patient rok bai ra phone ke tong ya bale na ru rok ke hinke amon theke health camp rok ni theke borok shiki mano haya deba hinke kabang ma aro frungja blood tam nei tam ke collect khainai rok hinke health camp rok bo onek help kayo haya deba healthcare confidence line yes student rok baksa hangke je ongo mane first jeta ongo borok kirijago bhaike blood rok kale khaine hinke ba aro rong theke borok taisa mane confidence mano ta haya deba hinke amarogo hinke tai alada je ongo rogo tam nai nursing home rogo aro rogo thangai bo jeta chini college ni faculty rok borok niji thangai no naikoli no borok no ongo ta furungo ta mane borok bhaike kaham ke de surungoi tong kaham ke de borok mane consider khaine mane ongo furungoi man tong amti rok ta jate borok kono problem rok ya to amti rok no naikolo hinke jate future mane thangai bo mane borok future ro je course ro complete khai thangma yagolo fano borok kono jaga tei mane buini seuklogo tongya teita hinke tabu future thangai bo jeta job rok interview rok renani thangangke borok ma hai problem rok face khayate abagai mane borok no bhaike interview rok face khaine amorok busung borok no training ro ta bhaike ke personality develop jeta nung bhaike kok sanai borok bhai amti rogo reza gota jeta skill on phai na borok abo skill development of faita hinke tai je kok sanani spoken English ama high class robber jagota hinke future tebu tongo chung tebu mane naikoli tongo ta planning tongo ta tebu upgrade khainan bagai karon oro bishmi to bathagai tongya tebu sung thangnai mane jate chini Tripura student obo mane compared to baire borong sungno mane borong tebu beshi kamke mane exposure mane yes amon gale khato gata ba ngasak tai le re hui sung sibana tab o course no sung jore enroll khaina anke nong college bai bai ke tam ro khaina kisa sama step saikana de admission na ni ro anke admission ni jora bufur rogo aro kisa saikana admission ga season ga chini aro tam nai June session admission out but tabo hanga ke seat booking choli tongota baksa mane chinoro limited seat ble hanga ke tabo seat booking khai toni khanke to abo to mane no baksa ni mane problem ro phan tong mano mane je mane time o kaisa deadline o fainai admission narung mai ang phepa no bini seat booking khai jang ange so admission narung mane ama haita hingke sini admission process hingke chung mane online to tab kuno naya ko offline ta written rok dang written rog ya written rog naya just jotono offline processing admission process totally offline nongota inke phaini sini college visit khaine jeta sango student rong no candidate rok phaigange sangpa rong no free counseling bro jate nang mane admission na thunaya thunta free counseling ro nang bomo courses khaikeni by better rong nai counseling khaitana yes okay beliska gang nung bai kerangi mana la admission na bagi bo kerangi ba no ang bayo gang kaisa sung man ta hana sanam sungda tabuk sini je nai tongnai rokta special parents unthang student unthang borok kana course pona bagai buzro pona nang basic je gota criteria B.Voc bai jori ang borna mujongka gang buzro pona nang okay B.Voc hinganke bachelor of vocational amo hanganke je 12 board rupaijak 12 first students rok borok porimanota hinke ajagao je nini arts ong thun commerce ong thun science ong thun jo stream ni student fano admission mane course khaimanota ga B.Voc ni mode chini je tinta course amotongo like B.Voc in MLT B.Voc in RIT B.Voc in OTT amdita hinke tai kisanke ke D.Voc abo ke diploma in vocational nong diploma course bodongo yes
abo guess hai kana take abo hangkan ke je madhyamik pass songjak metric pass songjak student rok khaiman ta baksa mane tongo je tai mane school mane continue 11 12 rok continue khaina mujungli yang kaisa professional line thangai ning kaisa nijini career nane daktui no early mane daktui no kaisa career rongo snamna mujung kha amo hairong ke borong bagai bu amo kaisa mane kahamta haike Go borong D.Voc ni course nge basak year ni course okay D.Voc ni bu je 2 years MLT okay. RIT hinga ke 3 years do hinga Okay. OTT hinga 2 years 2 years okay. same B.Voc ni bu tamne MLT RIT hinga ke 3 years 3 years, and OTT hinga ke 2 years 2 years Mm. belai kana to engang dak teh sungsi wanta tabu nong ni unko institution jara pori tongnai sarai ro tabu besarok tong mane nong ni strand rok ta college ni nong to almost 3 years nongkha 3 years complete nong ka tabuk suk zora ta senior ro 200 plus above senior student okay tong khi tong ta ga buzoto no local nong dana outside state butongo maximum no chini Tripura ni mang no but fatar haste ni botongo koikjon okay kha khayo mane future ro fatar ong ni bong nai abo to for sure ong nai no gang shilun de sanam jonga ta kisang practical question sangsi bana boi hani mano already sin existing kangma course tong already yes. je normally cholta traditional course rokta tak bcom rophana ka B.Sc rophana ka graduation course kabo tongile tangi sing tak B.Voc o je course amno sang tangi khaina kalai bini importance tamo anke nung to sakabo kaise UGC approve no ge sono ke saikana bufro ko chengja kha B.Voc course rok agi ro to khub khanaya ba ge nabo kisa samap khai sai gari tam ni bage mo je tamne B.Voc course mo UGC mane India wo 2013 ni afron simi mane to chengja khata government India approved dota yes government by totally approve baksa ango website ro thangi bo check khaimano jeta google thangi bo check YouTube ro khaimano nai mano yes yes okay hinke amoni importance hana thangke chung juton saimano je covid time covid time কিন্তু juto মানে যে health sector ode কলেজ ong thun university ong thun jeta মানে office rok beba gong rok bondo কিন্তু afro ta mukhula only মানে hospital rok clinic rok amo haya deba hinke মানে amo hai line ni je na hospital amorong ke onek important haya deba jeta medical amo line rok hingangke tapung nong amo hai je course khaiganke medical healthcare line ni course khaiganke nong mane future thangi phano nong kuno mane ango tonglak tani ni healthcare ro samungni obab kari yes yes samungni obab kuri ta nang jesapano nong nijini theke phano kai business khai phano goi thangma ka haya de bano te ke bonong goi tongna nanglia abonta hinke baksa ke mane wanso go je ngorong mangalak jobrong mangalak abo to ni luck ni porbo like depend khayo haya deba haipano nung jodi mo course khai kan ke nung je business khaina thake ta apni nyong no por depend khaya haya deba ni no skill tongke to nung ni jini skill tongke to obviously nung abono utilize khaima no ning ni ji theke tamne clinic ro khulogoi mano haya deba mo mangna thanglak tamon himale tabuk sana thange chung sakham yerong hanke naidi do jesapano kulum rok phanong kha first day chung doctor thake ba doctor ok tamsa blood test khaijak di ke afron kan ke sungpro ma thanai blood test khaijak na obviously abato lebo ma thanai sung blood test rong ma khaijak nai ke aro bo kaisa nai di borong ni onek mane importance haya deba janga mo mane nai di life po nung je supano mane rang rong mane income khaidi chini health jodi hamya to hanke chung mane kaisa tamjan haya deba rang tongman bai simi health chi sakang mane chini first priority haya deba hinga abono health care line ni nongo si khai tong ke ba amro to mangna thangla khaya deba no sa khamya ro ke nang mo hai ro ke no ke aboni importance mane sawi sapa ya haida amtin hanga ke naidi chung to saimano doctor mane sin second god but doctor simu bo hospital chalogoi maya clinic bo kaisang phanong thun borok simi bo ngoi maya nung hospital bo je sango khaina thangpano kaisa mane je mo hayong goni line ni mane kaisa ngorok nangta staff rong nang haya deba borok ni help by si mane nang kaisa hospital phano juto ongthun mane juto ni help no nang haya deba kaisa nung tabu operation khaina thangpano nung tamo nang nei assistant nang nei haya deba aron tani ni importance ro gang tini kangma saranga ro sister ni kok khadaw yang kangma saranga mo siaw dun B.Voc ni course ong be pare
Kang tak sono mo sunga nong institution up to one of the pioneer hama ka Tripura wato gan nong ni institution ni future plan rok le bahai tam rok norok contribution khanya mo sin society bo future planning ni tabuk sana thangke chung amon unayo je baksa student rok financial ni bagai mane crisis ni bagai mo high course rok khaimaya tongnai rong no sana mo jogo like borong ni bagai bo mane chung je mane kom mango rang bai chung mo high course rok khairi tongo abo bo nengke chung te future ro onek am high mane kaham course aid khainan bagai chung plan khai tongo mate te bo course ka add nai aid khainan bagai plan khai tongo okay hengke te ba amono je future ro borong te bo mane kaisa upgraded mane facility runan bagai chung abo wan sogjak tongo te shi mane borok saimana tei pura je borok saime ro kwbangma mane je knowledge ro ngoro facility amono ta chini planning tao sister ang ta sono mo sung khata tabok sin society wo to joto borok effort khaimia joto to ganang nok ni borok buya angka bo high student nong bagui nong ni institution kuno save datong mane scholarship rong ni ro aw hai rong kuno save datong actually mo high course rogo je mane professional course B.Voc oro to mane fata rogo bo je course mo high fata ro khai phaini borok to saimanai mo high rogo to kuno scholarship rok to kore hai pano chung je sakang ni je batch rok borok to maya no but chungwan choka je মানে স্টুডেন্ট ong taise financial support khaina bagai sang 2026 je year ni financially ani yes o year ni simi chung khaisine hini ta scholarship na hini abo kono mane ngo theke ya jeta chungchi ni college theke no renai ta abo bu mane student ro jeta borong ni mark ni upor depend khaini ta 60% above je ni mark tongnai borong no renai ta karon মানে kahamongo khangke bano I borong amon ta borong no support khainan ba mane jara pora mane rongba ke scope tongnai I amono amo to I guess juto ngorogo university college rogo no am haimang no mane ni mark ro kaham ke ba amon ta ge student bo taisha mane financially borok tai gi sango mane ti support mane ti abage wan sgina chong sini college rong mane ngorok je decide khaikata o year ni simiri shine hini belek kaham initiative haisi gang tabuk tesli rabu yang sang last segment thangla siwana gang tak si sano request khaini ta sin nai tongnai ro the student rong nai tongka je 10% drop punya ka 12% drop nang bong ni bagi tam kok kachanai mane nong ni je B.Voc course borok pursue khaini da khaya da jara confuse bang tonga tong jara puila khana ka this time borok bo te saimana mu jungjak tongmano nang bong bagi abon kaisa strong message kisa yafar baksa naidi do ang kuno alga course rongno mane hamya samaya but jeta chung para ni mane ngorok nugui mano mane borok no anggo nani borok jodi early mane dakti no kaisa mane nijini career nijini yakong bai basa nani hinke family no support rok khaina ni hini nang ga borok bagai onek kaham amo haya de ba course ro jeta mane nang general line no thangke nong kabangma ngo khaina nang course khaina nang thanang nang hingke family ro wa sango khaime obviously ang niji ba am hai kaisa middle class ni ngo ni belong khai haya de bang ang bo saimano if jodi ang niji bo sakang mo hai course rong ni bagai saima hanke tabuk to ngoi thanga belai no mane leitong thanga saima hanke ang niji bo khai ka mo hai course ro amon tangke borong no abono kono kishongo wan so yakare norok jodi ngo khai pedi mo hai course sung মানে tongnai norok ni help khaina ni jesa mane ongo nangtho norok ni je confusion tongmani sini college of fine visit khaikmi kan ke sing a confusion clear khairenai pura hingka tai norok no counseling bro na video description or pura contact details re amono aro no saiman thanga no je sini address ro hingke phone number buri ro no je hingka ri ro khanga aro call khaimano hingka ke phaini chungbai kok sapai mano hingke gesang abono consult khaibe man ta songbai hingke tibu ka hamke saiman nai course rong ni bepare o course ro khaini ta mongoi man nai haya deba hingke amono amsung ko jara khanai tone rok norok khunjo kaini khana kana asa kai ang tak same no request kaini jara sin parents rong no nang bong ba kaisa message chudi tamole parents rong ni jodi permission permission kari ka sarai rok to pori me yang nai kam bai nang kindly sin parents rong no bo nang
kok kasardi parents rong na abo no ko kasana mu chugo je medical line ni nung course rok khayenge kuno dino mangna thangya baksa obviously parents rok to doubts rok to tongman haya de ba mo to kaisa student ni study di paper haya de ba got it hinge obviously borong doubts rong mano hinge amano medical line no mane wan sok di amso ke tabuk chi ni mane healthcare amso ke group khai tong haya de ba chinti bravo kamang ma hospital long o jagai got tongo it hanga ke borok mane nung o course rok khai man ya gulo phanu ko nongo thangalak ta mangna thangalak hinga ke tai ke shati bu kaham baksa ongo thamnai nijini busarong no medical line no poruna muchung jago but bo bin busa arts rogong to hanga ke arts new student bu o course khai man ga mo to teu kaham ni ko khaya de bana got it hinge oro to tai ke shahanga ke tebu 75% no skill based practical mangno hanga ke amo bukaisha kaham kokta haya deba ga ke tai kesha judi mane still tak phano mane ani ongo nai tongoi phano doubts tong hanke bo chini institute of high college of high chungbai parents rock face to face chungbai ongo consult khai pe manta haya deba karon oro nai tongo shimi obviously ongo mane borok doubt to tongoi man haya deba face to face kok salai ke si chin borok bai borok kisa mane bishas khai mano haya deba puito chai mana mono belek hatok gang tabuk mane last digin choi ke basa gang puila to best wishes tong nai ni nono bo ni samung itei plus tong je institution itei gang mo kong sanai ta seng live mane jack of all trades ang love kari heda seng jack of all trades master of none kon love kari heda na ambaino skill খুব important tabung abono skill mane ni oro obviously nung anggo phaika universe phaika nung oro tamni prithvi phaika haino to nung skill sara kuno skill sara to phaya haya de ba no kaisa mane kaisa skill tor hoka haya de ba hinke amno no utilize khaidi habono hinke ams hinke shuli no belegi hambai nang ani focus of hambai hinke askan samathak laisi on tin podcast hambai nong no paifle hambai norok paithak jora o episode 77 no naimani bagai au ang nong no kobok nai norok B.Voc course or D.Voc course je courses future proof abai course norok khainan ni wansuk khake angani video ni description no Vinayaka College of Education ni ang link share khairnai norok ayang ni through tei norok borbai krungi mannai gang nong no okong sanamu chungu norok nong ni skill nong ni practical knowledge yakan norok job ready future proof courses abai rok norok khainan ni wansuk tonghake norok do consider D.Voc and D.Voc courses gang nong no best wishes tongnai gang nong no hainai kok kachar finai sing faini hati barobo abai no kaham guess katar topic to be fight tongo engka thangta kok no sanai let's listen learn and grow together hambai